Novi Pazar vraća stare običaje u vreme Ramazana. Novi Pazar vratio je običaj da se u vreme meseca posta Ramazana pucnjem iz stopa označava iftarski vakat, odnosno vreme za obrok posle dugog dana posta. Veliki broj novopazaraca okupio se sinoć kako bi pozdravili odluku grada. Allahu akbar, Allahu akbar. Neće više samo kandila i ezan sa džamija obaveštavati muslimane u Novom Pazaru o nastupanju vremena za iftar. Od sada će se to činiti i ovako. Pucnjem iz stopa baš kao nekada. Top je bio velika psihološka stvar za narod, za postače. Tako da kad pukne top, to je čovjeku još viša satisfakcija što je postojalo. Za sve u Novom Pazaru ovo je važan događaj. Zato je gradska uprava priredila prigodnu svečanost, a događaju su prisustvovali i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić i gradonačelnik Nihat Biševac. Tvrđava je pravo mesto, simbolika, obnavljanje tradicije, upravo da se Ramazan ovaj mjesec dana će biti vreme iftara, upravo sa ovog mjesta najavljivat će se vreme kada se može iftariti. Tokom svetog mjeseca Ramazana muslimani se uzdržavaju od hrane i pića, loših misli i dela i ovo je za svakog vernika najvažniji mjesec u godini. Tradicija označavanja vremena zalaska sunca, kada je vernicima hrana dozvoljena pucnjem iz stopa, vraća se i u mnogim gradovima gdje žive muslimani širom regiona. Tradicija označavanja iftarskog vakta pucnjem iz stopa prekinuta je prema nekim kazivanjima u Novom Pazaru pre 70 godina. Zoran Maksimović, Prva televizija.